अस्सलाम वालेकुम MRC Blind Association agulige miyadu mi kuriya gendiya first aid training program ga aswalgonna kama para power mawdumata gendi bijje dalama yagin kan iboin irada kuraviya miharu mi gendiya program libunu mawdumata ge aliga furtama hiya beenuma halatta hoga mi program mi daswechi beenu kurene ko ge ha furi hama yagin kan iboy dalon faha kollam beenuma de coming ibe furtama kama ki MRC ge kudin mi program ge ngostinle algononna warasale wara friendly kudin kole gote faha koreni ni duas nimigen hane brana diye eruga sama asluga hies no yasuga full day ge workshop kevi aso have mi training program aswara friendly ko bara mi maja mahol ge wara salekom bi diye faha kollam beenuma anekame ke aswa hage to alon mi faha kollam beenuma mi wara mi komme be fulaka vesas wara muhim kam ke vi has gena be fulum mi furtama hige program furham program ke aswa hage to wara beenum terika be gei komme halategga mige training program furiham ko furi mihe ko neti dana mihe madu wejji ko ngara henna mes mihe gena wejji ya mige faada muslima intiha quran hemmi ma aslo hage to wara nangalu program mihe ma aslo komme be fulaka furiham ko lam furtama hige program ki shukriya